Uangalizi watukufu wa Yusufa Television, wanama watukufu mjihundaho masiwani, diaspora ya baraka ikao kirato sadienti ya hatu, wanazioni tama ya leo na maudu mjihundaho harumazi timbali na bali, kipu ya talaka antikao keturanti hone sojisa inti ya hatu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hakawaida haina mfumbili suka na mpango uhanyu kao wura waila politiki mshinji nane yaki baya bonti juu. Ama kabla rahari janji ya harma imahabariyatu sikuwa leo inu ngamduka razi nene utangani hawe Yusufa Television utangani haukaya ilatishiwa mengoni ni watangazaji wa bonti juu ya hatu ikao Umanyasi Al-Abdu, ikao haka journalist wajau haka de presida wa sindika he watangazaji hana kilidunia tarehe ino abengenga rengo umsibaunu reportage ndasina wakumori wanti pia nanele tenge la kitangazaji hususan de fami ya almarhum Ali Abdu. Wasukwalewe ni waja wosi kwa msiba ndondo haukayari latishiwa mengoni mwema kizimbeli wa siasa wa wanti juu haukayari latishiwa mengoni mwema depute wa wanti juu haukayari latishiwa ni depute Saidi Bakwe kao hala harumashi wa Shamwali hala tishia wasukwalewe inu abenge rejomba zifamizahe ubanu wajihundao na nuwanzani wahe nane kumuri kamil wakubali letangalinu wa partage wona si Yusufa Television. Watukufu hamande heli ramambiani umpango watu usikwalewe inu umpangi hamada ndaru hakaya mada ya handani de ahusu harume diaspora huja haruma wensi juu hatu ikao rione hawa ya amani ipepea wensi juu hatu amari ono baadhi ya majumba ya serikali yendo tulamndo. Wasukwalewe inu hakawaida siukanda sinema na nyasi mshami kao ngujihundo iho Marseille weide analysti politiki wahatu ikao ngujihundo iho Marseille manama mshami Abdu o kabla raha rejanjema hadisi hatu tujuanja vari ula uliele tenge enge wakati ila rinji harwema hadisi hatu sukwalewe na mamtukufu. Watukufu wa Komori ikao mhanema zoea ya uridunga harumwa esheni ya Yusufa Television wanama wazee wangu wa baba wahu wa titi wazaze. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hama deheli mwanama Shamsudini ya Zamba usiku hama leo yo kawaida si udunga mipango au si udunga mpango ikao waubembeza harumwa utaha na uhashirisha osweni mwe mkomori jimla ya juwenda hubi siasa kikomori obahanda bembeya obahanu yanzo iwaswili chahandani hamadi heli ya rande homage wananyasi ikao Mwenyezi Mungu hawatamani usiku wa leo yinu lamde gwe bahati yowiyo uliho wawandu ikao wandu muhimu ranzi Ali Abdu ranzi depute Said Bakwe ikao tiundu bahati sienshalu mwale jumba la mawakala wakati alio depute ngari mwombe ya rehma na mwombe ya malalo mema harume ardu Mwenyezi Mungu ya mjangalia yake miongoni mwangu watu ukaharume jannatil firdaus raere mwana nyali Abdu uhanza rabbil alamin na ujidia tangani haini mndu ikao wandu wanu yo wajua nani tu wajua shem Islam mwana Shamsudini. Maraba mwanama mshami Abdu analyst politiki wa Yusufa Television o ngarinjiao armane suala la mwando kaya ngarinjiao haruma ya diaspora mwanama mshami njabo nongonazio na za ngefisambabi au kayati ono haruma ya miri ya RDDC ikao shinikao
awinu partikao ngeenshiu harma izintananta za hedu ni hususan da Ufaransa ngwari ritau kaya badaula monano wa hus imabayo defo akabo tiju monano wabili ka ngolindwa oke harma Ufaransa na Rais Macron ikangu alinda wajewa baada ya coronavirus ya ya misafara waonesa kaya emihonano inunge joha nana nge joho mjanziani tsalibani na honunga ribonao kaya RDDC ngwa toa artikli yo kaya wanadamu wao hena mbikao ngujuhanza ya njie haruma ikao kajevite wenda haruma umahala wa home kontiunu ngwa johu toa hadar ezman de hadar zinu hadarin jinu mwana mtukufu kangare ngare siwasanga ngasinu harambabi yazino ngwendini kao mzizumanya mzifanye wazifanye mwana masa msudini amade heli naelewa siwono emanzishi yalawa na mtukufu fakihi mnadabi kao nzima haurambe dhamana ya tende ya RDDC randi Paris siwono makalma yao ya hao watukufu wao wayaone saukaya ngwaomba Mungu baada le 15 ekaya Rais Macron haleje mbabi emidungano ne mikonti ya wanadamu wenshi yo harume Faransa oliho de COVID-19 ngwaomba waje wala hiki tengwe ni dola wa Komori kujabano tengwe la kiserikali ili waje wafanye suivi ya ndongo ikao zanda harumwensi inu ya Faransa zagonza stimiziwa hama dom konti wabira December 2019 hama dom jadidisho dom rekebesho jimla ya ambasadi ya Komori jihunda Paris hama dom yestale haunyumeni consul general harumaye Marseille. Ani mimi tielewa ukaya yaonde mafundo mararu baada wamba ukanga wasuivisha mimi wangu juu baada matafiti tielewa ukaya izode zenongo muhimu ndaru kaunga zdo weha ujumbe huo harumaye Faransa wakati huo wananyasi wa RDDC bali yakatamba RDDC ngana melo zina ikao holiho ngasarumati ya sharia ilo zina ikao walirumia hausha maika washipanga ili wadokana statut na reglement intérieur wadwa hutaha hindi bahano wamjia wadoka wandu haki ikangwa banjiao iyo de hene elewa sha ye Faransa jimla giona movement nji giona eni madzina itukanga bukutuzi shangabo mouvance ngabo mouvement ngabo wandu pia watsanganya wakatika wandu urumia dzina la RDDC eka wanza warumie ze jiha za kienzi ze jiha za kiustarabu ili wagohura ze avantage za hao haini bahanwanzo wanji harme Faransa yabo sikanzana wasudila ba sikanzana wasudi ukaya koli wa shirushama jamazama yabo shama shilona mkonti shilona statut shilona reglement intérieur ekamba ukaya ngwalinda waje wala hiki wangu harme Faransa yabonga mielewa ukaya yabongo wajoka uta autorisation yabongo wajoka uhimiliwa ni polisi ya Faransa wajoka ubiriliwa ni interiori ya Faransa ili mafutajio wayata hayao yaje abiri haundo wakati huo shawari wafahamisha baada wafanya apeli ya ukahaini mzima dasi haruma wa Komori rijunda haruma Ulaya haini mzima dasi mjojona mafaka wajojibi waweka mengoni mwao ili wala hiki wananyasi wa dola wa Komori kuja Faransa sha wakati huo wardi wafahamisha ukashahaini mrikao fikra hengiyo kinyume nizo waonao ikado nzabali fikra hama fikra ikawa zidoji hunda wakati fulani ikawa viri riwono nongo zinji za jiri harmanti inu wakati kaoro no zamana wa daula ya redwa ani ya plosheo harmero poru bali ya rengwe karavati hama moto mtiti mrikao ho mbaba wao ana dhamana wa daula yalona dhamana za daula hata na leo ngamfikiri hizo mengoni mweza sababisha baada delegation ya kaujankado abili owanruanu wa wanwarifanyili ya commentary ni leo inu hawe mazishi ya leo
wajihunda hawinji haruma Europo wardiwa para hukaya isafara leo inu rajihunda banu zila za jiros kuile kazi lwanza zila uzazijiri banu ngabo zijojiri ya sababisha wala wajinsa zila usukuila watu subuti huwafronte haruma Europor ya Charles de Gaulle leo ngamfikiri walaha na Kabula emana ngamwelewa ukaya delegation iyoke na kaubiriliwa ne mihono ya hawa ngazi jaha wanzwani hawa mwali haini delegation do kage jili ya Faransa yonge jili yao daula ya Faransa yonge biriliwa ne daula ya Faransa cha wakati wo wanza wapare wananyao ukahaini mrujo kange na fikirami ikaongizo kinyume nasi yatilauze hamba ngutezo mndu shiheri haungu tozo mndu adabu besa faralewo yinu haini udora pembo omnazingo duhu mwamia yeye ye mimi izo na juhamba dazi yo haki ko hauju wapare wandu ili wake amani harume Faransa yo haki ko hauju wala hewandu razi jajiri yo haki ko hauju wajuone seukaya ikanga wangu wajuone soma opposant wo wajuone so pour harume hadisinu batijo ya problem o siku hiyo sha mimi gamjojeleza na mnaji izo njojeleza wakati juhanzani pare wana wa Komori tiguhanzani pare wana wa Komori ranzindo walioenzi ranzindo watsiyoenzi niwambie ukaya Faransa rasiri orwalonezi rwatunezi ngasi haruma ujeni harumenti ya Faransa wanu kabati mrulo hao narikubali zambi za hatu narikubali ze nguo za hatu ridozi fulia harumenti ya hatu narikubali zambi za hatu ridozi sashiyada lao harumenti ya hatu rikubali ukaya eshiengo shamdu ne mwananya shido parihaniha shada harumenti ya hatu obageti kahanzani wasuli dawa kahanzani wasuli ukaya ranzido waparwa shati jomba Mwenyezi Mungu ikesonti pia haini mrungu ele wa ukaya ze dhamana za hewaye ilazimu ya zirumie hosoni mwe mwananya Mkomori hamadaye ilazimu ribeshewe daula ya Komori ilazimu ribeshewe madhamana wa Komori ilazimu ribeshewe yenti ya Faransa holiho hundi hori yenshigo maudu makosa hatu ya tijordi ya rirejei bal wakati wao wondu nini wanese ukaya bali inu rehma ekaya wangu wado jarumenti hakufanya suivi ya mikonti waifanya ili hashirishe na mbasa wenti yoido kabora wakati wao yo kheri ekawa jaha wengeza mishinzi na mipango mema kosoni mwe ambasadi maneno mshami anelewa ndo sha kabla rari jenda mbabyoba maneno so anapokuanjo kanjali injili mbabi hufumbu wao mrengwa wa he delegation yo kaula wansi juu ije sha huono kati delegation ya biliaka hujasha wa Komori wenji wakaho terrain hata wala Marseille harmasi tananta zahe Faransa kamili wakauteri wakaulindia iraisi yenga wa different hindini ya wajo kaula wana wakati wa leo different londa mtu ana tofauti shaminga mmono marekebesho ukaya hodiho juzi riwono wende wakaulile mwahe daula shahorohoni hangu mimi tijeleza ukawonde wajihunda Europoro sikula rongo mbili wakauzilinga wakaulenge mwahe daula warenge delegation ya serikali ya kautawala shawaka tayari ukamrudo fanya mzaha engeti de kati de la mtibiwa shanga bwa dokamuri hanabidi bala hiyo na duhanzale wao mashindano yao yatike mwazitwani bahia jende ya poro parihaniha harumazi ya Europoro za Faransa mrudini wambele tena ukamguya jaili zinu zikekwenye ni pare tena wa Marseille wakemengoni mwandu wa lazimu wajibumu haukweli wa accueil chaleureusement commission yinu hawe delegation yinu kemi konti hawe mipango wa ibadi ya Faransa mengoni mwiyo le konfliri ya Komori ya lazimu hantua suala tena ula mlindo kayanga bo different vas ebanu arma zijani bikangwe ndo ebanena mkutuka ukane gongo ya rawe ukawa hamba dogo za different abu ebanu ngejuka ukaje namne kao ngamjoka hena marengera iswaida na mabaka joka ka different mana makabachubishe hinu namnaje ani emana na bokela zimite tofauti do kayanga mrangu ukaya
wana wakomori wengi ngwaele wao hawaelewa waju handa mabadiliko harumwenzi ya Faransa posweni mwe maisha waenshi ya Faransa ngabo tofauti paske ngamramu ukaya owinji waduka ya Europa roskio kwa na urenzo amvu wala kwa na hambo hawendi shango wadu jijibili ya holi wade mazumani umuhimu ya lona mmuhe daula ya lazima ya kia kwa Faransa rekada ewai rekada delegasyon ikaonge duhumu akili shanga muamini ukaya wanadamu waduhi dushiria waduka wenji na ungu waduhera hazam sinadi oliho neze fikra ikaongizwe ne daula haongizwe ne mmuhe daula esa paraleo geduka tofauti za barindi ni ukaya juzi zila za kaujiri za janibu kamura ukanga wakama bangardu sisa wala wakama bangardu ya weka tabage duka tofauti lo kama leo haidi mungu juwezi ndao geduka tofauti paske ni mndo haumia bengo ya kia ya sema ya hula ya hasa hajua lazima yazimbidawe kaya wasulimu yo walohula walidao hidi walohula wangu walidao kaya gwarengao wajeni hao shawalidao ya udwamba tija ubahe entubwi mwekezi yamo zono kwa bidizilo tofauti mwana mashamsudi entubwi mwekeze bani bizona usisi kabane ngamjoko kana zigongo eto jabo hambangu fitimbizo eto jivuriza usikundizija zijivuriza kanifanya zijivuriza ngamjoko ushida na woje ngamjoko uri ajiseje yolo bana nzoni neswana liliyo yawe ka usesu ale hali wa wa msanga wesuri kayanga minabiye ushidani asudi hiho haunga wangu lazima ndo warango wangu rahamsujua opando hangu abonti na udorongolo wanwa jina shezo nanzo nambe izo nanzo nambe izo delegation ikao hoja hunu yenge jidi yao serikali ya Faransa yabo gabwe ruhusa ya interior ya Faransa ikaonge doka harumo birilizi wa polisi ya Faransa harumo aeroport ya Charles de Gaulle yabo hata zendongo zinzijoka udwa shudiwa komori hamandao hausi wa komori hamandasi shamo gizono wandu lazima zibirili echo sidasi yabo yo haki ekari para wananyasi yo kaini mndu ya dwanza kane fikira mbi ya itowe zisijo mtrompe hauzi tijo mchogeza haundwani problem paske ngari tuwao ngabo wangu wenji kawo honda safara leo yinu gwaona problemu zinji za kimahakama concernazo nongoza kaza njiro sukira na sikari jato porojiriwa bakemzima dasi ya hundwani problem haruma nsinu obongere mimi tuganzana be ukaya ekawa wangu walungo puo wangu wende warende nayo leo wabanza be ukana mwende kerengwa na ama wawambia ukaya nyinyi mwaritendea hau nyinyi mparoma opoza nyinyi mparoma leader kaerenge mtende Charles de Gaulle na mwende obonge karvu kamdunga ndi mduge chenga tuhanza bake mwanama mzima toka wonzi ya kubali ya tilwale kwangalinuho itwani osukuyo lijenende na mnambushi yeye sijuanza hani mrudwamba hizo yambe utumwambia ukatende wende bayiho bahamagari akawe hawangu bahayazongoza ubala wangu ngo hujoje hadi ni hujuao obonge tawakali wende ngeujo ulipwe ni mimi yone bafikire hangu mimi marhaba mwana mshami ngani mina swala la pili tena shadi lo harmao omva wo kudhukuru upande wa he consulat ya Marseille yuzimuwa onro nabo wakumore kanga mridungao ngarjoka ya hena mzimandasi ikawa ende vacances sha evalizi yahe hali mbi adoba na mnamuhogo haumba hindu ya shikomori ya matamani shokati unu evalizi ketingo jaya nipashiliyo za shikomori ili hahuje ya nikowa komori wano hususan Marseille manama mshami tkanzani nchemba upande unu uwo muhimu ndondo kuzukuria ukaya ngamlinda mwe ye consulat ya Marseille na bori wono kaya wakomori wabuli wa consulat ya huna ni rais wa daula shaiba lo hasibabu dele balinu gojoni kwa komori gojoni kwa compromise hindi ni ukaya ngabo garanti ukaya utabifu haize passport zilawa ubonsi juu haina wakati zijao baada za joka kanga sifanisha haruma le jiji la Marseille fikira ndini kanga mjo shinda mbuwe konsula bo haruma mji wa Marseille mimi ntina tara jamaa inji ikatulo toka mwanzo mwambie ukaya mwana Samsudini
ngamina wakati kaunga miharuma mjiunu ngamielewa amielewa kawana wa Marseille ngwa tabiha ngamielewa ukaya wa Komori wali wa Marseille ngwa nshio habziro na uwo wazinti nizo wa duhanza nano wa watangiao nano watanga uze problemu za utiro harumwe Marseille zidanganye zikekwa kana mishinzi na mkonti aminu ka wenju hao zenogozinu kwa yajo zanza sha wojua mwana mashamsudini ukaya mndu mzima ya ushinda hamini njema za wandu kume iyo demana na mzona ukaya safara lewe yinu ngabo tofauti toka ujimura baina huwa waduja hunu wadoka warenga paswa mrambu ukaya Marseille zenongozi wa hundrao harumwaza nongoza husobo za husuma kirtasi no ngazwa tabisha daraja effectio kam nugo kan extrait gwanzo legalize ndeli be 20 euro pari ya libiye ya 150 euro au ya 200 euro ya le retour de pari ende afanya kirtasi ya 20 euro o wangu heni mromo wa hayo saulemewa heni mrungu ele oke faida he consul jobulo Marseille yoti ya azadi yoti ya gouvernement ya azadi yoti ya wabirilizi wabirilia politiki ya zali Faransa shayo ya he Komori jimla hata idoka udofa iye dunia heli doka hanza ende Komori ya wabirilia yabo heli doka hanza nongoza Komori ya wabirilia yabo shawu yo nga ijo upwe mihima yaho wa Komori wa nshio Marseille rijo kangiyo minji daraja ito hunda na solution yode mana nzona mbukaya vanuke na mchongezeke kuna mtu ahurabia ukaya bali vanwe nyumba yeku udwano wakabatiza fanyishiha izo kweli sha wakati ti wakati mkiniha ijo kirikeye owandu walio banu gabondongozi njimo ko kwaja kabuzielewa ho kweli wahazo hoja honda haba sayinu ngam aminu ka wenji wa Marseille ngwele wauze ndongozi jiriyo hauze ndongoza ka ujiri ho kweli wahazo ngwele wauka wapi wandrago zinji ngwele wauka wani kwa mivato mingi na promesi za ndrabo lewo ngam amini ukaya ustaarabu wa mwana Mkomori ngamwelewa ukayao ukweli nujuzi jwe mwana Mkomori kana utula wedi tonitene mwana mashafu yabo ndo bandi nielewa mwana marhaba mwanama mshami andaluka yao pale wo hisasha undo ndemati agano bade buhari ka humpango hatu ukayanga sinadaka mengo minena tano shar fanya daka mengo mirana mbili 22 sijuhanza kaka unadaka nzima ya harmali swala hilo ngere nda harmali swala la bili mwanama daka na jonje harmali swala hilo amfikiriti virilia do upara wa Komori jimla rihime hamvu rihime hajitahidi rihime habiswara rinike mhono emuwa daula rinike mhono e daula yatendelewa ni Imam al-Ghazali ili emikonti rasmi harume Faransa ikenti bayuno faida ijo urireje sijomba rimuhimili rimlemele kochi na shime iliza nongoza tulanziani hunu en December 2019 ziwonele juwa baada ombodi ngoye dunia wa COVID-19 hohanza rabbil alamina holi ho izome ngoni maze nongoza kaza funga hadisi afanyi hunu omuharakanu nyezi mgwezu denge kwade unungo bawo dunia dingo ili continue jeilo omonge tujamba wa Komori nariwombe Mungu ikeza kwa virazi biri ili rinike mvuye muwe daula nane gouvernement ili zanogozinu hujimli fuhazo zinjenziani honza rabbil alamin marahaba mwanama mshami haula ukamilifu wa mpango watu handani ile bakela bili ngandola njia ukaya ngandola njia hususan dupande ukayari ono arumaye juma yabira umjikao ufanya maandamano domjini wazahaju lahambu ulimjikao domji wazaliwa na wewe himibanu ngoni ko wasio wa Komori ijaje ke hata umji wazaliwa washindi wabisa maandamano haruma juma rabire kaundo mjikao ndo wabisa maandamano awoche mwana magonjo kaundo nesaje yabo wasio hindi nikango jori nikabanu mwana mtukufu ana mashamsudini abaya besenge ukapta msumari undreme mfikiri kuja uparisa shazo nanzoni hambia ukaya engeti kati ndo bahati tiswalie juma badi mandamino wana amati ukati njari maandamano tufanye maandamano tujoshanga parce que maandamano yafanyi hazaju ya juma ya juzi yalando maandamano rajanza dofanishiha harumo jimlifu wa haini muru ukozo na ndongombi haruma yansi bali hate Faransa maandamano yafanyi hazaju yana maandamano ikawa yarende hadarasa
sijuambala maandamano ikao yakaunika wangu msomo ukaya mji uka opoza mji uka daula sha mji ujwa kuda ize haki za hawo ikawo mji haubavu banunga boze wajibu harumwanti haruma mji haruma daula ngabo ze devoir ye devoir haruma daula wanike wakomori jimla mwenje wajibu ukenu tuniki wawe udai bahi mashababi majweni wazahaju wafanya wajibu ukaburi chubo no mwenje riwona hata mbibo juu usumpia riwono makorani hata mbajini side kina ngaranzao mwenje yabole suala laho washababi wazahaju wakaurongoza daula habu wakubali kanga daula wakaurongoza raisi habu wakubali kanga raisi wakaurongoza waziri wa energy habu wakubali kaya ngabo waziri yawe kuwa pia wakubali yabo yu alama yone soka wongo honsini mazi amdu za daula ikauda nzawo angalie mapano ya jusa kwa kutina pano wana lanzikwa si president si rais si waziri si mano gotuka wonzi shawanzi hamamwe wanzi hasonoleki wanzi hamazomana wa mamwe bimana doka wo wakomori jawaru wakomori ikaonge lazima hundeze wajibu za mwana mkomori uyanshi harumwa enti ya komori tijoka tivuri hamo mwana mashamsudini enge balle suale lole obo nuzisawo lo ukauni uzisa namna nyendo jina ya ukati wono pano lamba jawo tishia mraka urongo wa yamba jawo eza jontabisha hivi lokaeka unanza utunde zahaju womji wa tarehe asuli zahaju wakati rino unu si mashababi raja basa inu ngaurone sawa tarehe za nyumeni zahaju ihome ngoni mwaru woko ngabuzitswa za kitiasa emana ego mahala ulio mwahe parti shuma ikawuli akawrenge badala Saidali Kemal njomba hangu Dr. Tajiri iho ndo ulio General Salim ikawo wo candidat malheureux en 2016 awon wao haini mru ngena wandu haini mru genaji haini mru gena ustaarabu gena za kwamba yabon rogo soni mwatu izo bibliothèque ikawa still si mashababi ranzi mazuki watu ranzi sisi ranzwa na watu ikawa ndo mwaona wakafanya zenogozila juzi yabo tikanzana wasudinda ba ekanto doni kema zinawo waili yoma ili yaonga ojamna tarehe hanku parce que comme dans un mzima wode dermatologue buhandani wa Komoro mzima wode generali buhandani wa Komoro wangu wakuja paroshia warenga mikro wamba makalima ya wezanzia wangu wakuja paroshia ngo harumwe imajadiliano ya kisiasa wapwa mrusheo wangu wakuja paroshia wahimilia tengwe watoza mru adabu rawa mwanzao rawa mnyengao iyo alama ya wanadamu waloona hikma na uwezo na ustaarabu warudi wajuao ya mwanzo wende eba ekai mimea ya zalo no wangu wao ebe kawa nza warende nayi eri dokayo imilia ndahu yabo sidokati staajabu engebala watu toala wanashe wangu warenge pano wade ya mrubaniha Tajiri tidokati staajabu yenge warenge pano wala huwa mrubaniha General Salim tidokati staajabu yenge warenge pano wala huwa dhamana wa daula hau dhamana wa kijeshi wakatika watendee zote za dhamana wakanizo watu wasahau hizo ndizo dokazi staajabisi sheka wanashi wangu leo warenge pano waamba ukayangali hawari wone mwenje jo walona mwenje hizo ndizo na jwanza wangu wabofanya sijuanza ni mungu ya daieza lazimu yafanye sijuanza ike izole huwa Faransa warenge darsa kosoni mwa wazahaju ekangwa fanyo madamano wadai zenjema za kabla zimuzi wa hunde wadai ni safari jodoka direct Moroni Paris Moroni Marseille wadai usahidi fuwa biye wadai usahidi fuwa duani wadai jao maana izode za lazimu mwanadamu ulio hamwa daula
yazidai kusoni maja marhaba upande wo chelewa sha ngamina la sayabo riono le shirika la homo enje likaudo tia umwenje bali ya mabavu shaija wakati baka revolt zinji za hemiji kaya kwa chuona masihi wala kwa chuona mchana baada walo anyisa baada ila kantite ya ho umwenje wakanu ya tukoshinda irenga hadzima ya daula shaija wakati baja pression ya ukaya hena wanu wanzao umwenje wakati fulani haukaudu wakati waze hazao ichongeza baja tabu zinji haruma zila moteri haukayaze moteri bomba hibenza ende haruma mpane za saya zichongeza hata wala ilambabie la kaudo anyisiwa iridinji haruma tabu suditena tiono kaya ye kamchona kama ngamendao ma pange hatariasa ya hendama iza ulo maskini wa ile shirika hata habala tushinda la parasasi la motor tushinda zikingie yensi hatu o mwaliti harma problem ya sate no kaya manda maneno kama ndo tinwati la mga ndo ya ndragaje babiza motor za sana wasa wa mazamana wa jozi hazifanya manama Samsudini kauna nzo angalie yauti yani yanaka yamba maandamano yalahangwa madai imana Komori hele ukaya hari maandamano humenya ngambula biyo kaida dokiri watu walafanya maandamano bala hata uone wa minye garla serikali la programa kwa jabu fanya maandamano hata unguo mwenje kwa jabu fanya maandamano hata unguo fibre optique ya bela bala ndashini impossible parce que amando mwambie uka Mungu timu hanu zileta tigumu kumungu urengano wangu wa mtende ya Mungu ezira waturengana wowe haki yangu kawadai yende manana nzuri mwambie ukai wanuka bachiminji utonye haki ya udodai mwenje nji ngona haki ya udodai pare nji ngona haki ya udodai telefoni nji ngona haki ya udodai likodi hizo ni zonga na zakini hizo ni za lazima nji solution itahao garanjo mwana Mkomori yalalewe uni haukayanga mjoka ya hatesha shereo wana Wakomori wakahula zenkunga wakatinga zendoe zendatiwa nabo kwenda umdatiwa bomgwa ibenza abunga bwanada mikao ngwajoenda waringe shereo wale na ushimenyeha watembadi za saya na hururishi ya ukaya ngabatamilwao umwenje arumale bavula mbajini umwenje wajua yebanu ngasina tamayo kaye Mkomori ngujo roha mafuta maya waho umwenje henu wakati neze kupiriza ho umwenje unu wakati unu haubani ngare ndo ranje haruma senario za asa banu amfikirizo na dojiburizo watilizo wanuzisa manamdo kamwe na mabitire ngam aminu kaya inge harumwesha mtarakahura ranzi 2000 hata haba sainu engeheni aswane ne kuria hatoka ha ringe bavuzima hali installe mwenje kadato kana serma problem hata donda ba yamonga mrangu ukaya zembo anane zijitahidi zifanywa ni Imam al-Ghazali ya jana moto ikaonde zirumishi hao zijazi wa daraja kama zilemewa hauziminyiha omwenjenga ujo ushashi ya tulemewa shayarudi ya jane ne projet ya uinstale ze omwenje wajua ili usaidie ula wapuhaze mvu yabonga mmonoka ekajitahidi ngazifanywa shiza bakilazi shukura vanhu bo Shamsudini miongoni mwa zenongo zidhuru daula zidhuru yanti ya Komori umavushukura parce que ilifanya 10 ans karja kaona mwenje ngasina katra mwenje ngaujao wakati urengwa bahinga ranjori renge design alifanisha sawane katra yoma stajabu baada wakati tushukurie ile ambayo Mwenyezi Mungu arinika ya Mungu ka urengezi ziaje ne hamba ukae ka mchiriki ngudo kufanya ngudo yangu adhabu karitawara na la shetani raomba Mwenyezi Mungu adhabu itiri na rishukuria shahada alivyosukuria adorine amesha imani lewe kari kubalukaya uwa moto ilifanyishi hao wende uhaushashi rishukuria mbabinu maudungu jorejezi ziyo wajua huo o ushao ngudori ninka wasaya
namna ukahwenda wakatiri jihundeki kabaka usiku bajo tabu ya mwenje harumwa ekomori jimla sha umavushukura nguo mwinji tiparuhambya abantu kanga mundu ya parurari ye gudro itiro aho yamba ukahunko tutulwa gudro na bala hayrwari ya hemi yama stajabu maziro ebanu ngatuka wasulida kan kubali ukabanu bafanya effort nyezi bwa gorejezisia mimi ngamkubali ukaya holi wone zafanyisha ntwali neza jazifanyisha ufumbuni kwenda ze problemu zinu ngazijublawo mtwamini ukaya haruma muda mchashi yamfikirika bati mji wa rudu hore maandamano sababu mwenje izo ndizo mimi nielewao mchugano kwa zindwa jina shabi mgamamini. Marahaba manama mtukufu ngarendao haruma lesuala la mwiso la hatu hoshelewa osikwa jana nanu mfumura kanuno rono majumba ya serikali katingotu la mundu na nuti hadani ebane za jirindi ni banu manama mshami karachoelewa katikao hojuha eba kabati rikanda lelewe izinga zijao hendini majumba ya serikali ya tulao mundu ausikiti fumarama samsulini zilime ngolmazo ngo konzoleleza mwanadamu parce que arumantilo tabu arumantilo nyinai yareli haukaya haini wonu wambango idai yao owinji wa hawo wo hunra ngwatao paremro ngwaminyao filiza mwenje ngongwoze fibroptiki ngwatao nyumba mro ani miujuzisa ebe mndu wono mndulo tabu yardia mbisi zembango nzimalo niyo eba ulale mtashwa kheri hata utonda hapa sayunu wandu wao nsuelewa zo atashia wenzi si wono hamani zo waona ministeri ya telecommunication riwono usiku wa juzi kwa jana itula mno butasi hari zinji ngazambishi hao kabaja kamwenje wakati mndu akautilwa wala mamba baka mwenje wala sheni mndu wono eza kufanyishiha mndu hajo jieleza eske vure babeshe baka mwenje eba ulama hala mndu ajwandise ngeula kamwenje paske ngabo wandu eti ukawe nyumba ilame seri izuru hakuri yenshi wakati mwingi riwono eli hayo o mahala zestala shuzila zafanyiwa baadhi ya mahala ikao ohwinji tidahula mafukoni hula shanti na usubuti na beukaya tituhumu fulani ukaenda atuwa mro shati kwanza nifanye apeli osoni mwae emaka katizamba banu juzi ukaya ngabo ulemevu na irumbi nikanga ulemevu yabosho ngatu ozidi ekanga bo irumbi fo zidi za huza shonga sijuanze mahakama kwezi zenu ngozinu zijushuliwa na zijushuliwa haini mwenye urenda nai harumwensi yinu entina imhukumu kwezi entina imdunia ndazi babano ziminyi wao zinza tuso ntipia ile tareha ile hanti wala wala mrehemlo Ahmed Abdallah ebanu we wanzo uje ngominywesha afanyiwa maudu njo ulifanyile dashi eka bala bakatuhumu eka bala bakaya mndu yakapatroneza nongozida ekomoriti msamihi ekomorike tulazimu msamihi ekomorike lazima imhukumu ekomorike ilazimu ibakishe na tareha ya hentu mwanadamu yapuse mndu yende arende ndongo hamandazi kazi jiri namna itotinde hali hiyo chema hakama na wajiamwe warambiye ukweli wazo nongozajiri bala emananga mrambuo ukayewa komoro zi akili zilemewa hainu usiku watu wangwa nyumba fulani tuwa mro juzi mwali leo ngazija ani alhakika ndongoza usikitisha manadamu na likubaliane ukano usikitisha mahakama warambiye nazi geligo uvubua mbabe mahakama yabo abosha nganjono kayanga bono wandu wa hitwa wafungwao wandu wa viole wafungwao sha suala lanti ya ukaya mendeleo yanti hamada yanu ho wanadamu wayamenyao zirengo ahaleje haku ukaya zinka janisa leo kazandisa rangu hali ukaya harmaze idara za serikali zirumishi hao wana wao warumishi hao wakumori wao wao wakau hao wasabote ukaya Rono Telecom riwono wajau le shirika la mwenje riwono mashirika menji wanadamu warohazi wao wanjia wao
ngwamenyao ani ngwamenyao le shetenda wana lao manaka tonza murabe monjiro kaya mkomore jo fasiri hela nzao iwanada mwanu kezija wakati ukayenge bidio mrujofanya ujongamiza mali za serikali namna ya miswa opoto Manume abo tutoka abo tishiria haku pasuka abo tuwaria lipaka eshari Manu hino wakati lulo na deba miwambi ya ukaya izo sharia hawizwa mahakama watujitamka njeto subuti njitamuka miwanza na meza hambwa miwanza ndejeze nrongo ikao wa zambwa zila wa ubishi nga mzambu sha ekata mbele zimwe msopoto ntujuwe kasho le sharia herisha hukumu ikanda herisha hanzi sha tujuhanza ye kweli haini hukuma ijo utole wa mrikao hari denai haminyi ze bieza henti tijuanza hukuma yodo katare tijuanza hatuwana rizao wadu duwe tareha ya he mdu fulani usiku ya tenyumba fulani mdu fulani nsu ya unguwe kablo ya fibroptiki mdu fulani nsi ya rengaze pini ya tegu dromro ani tikanza zipa kitareha zikama duwanguwa aswili we hantu asenderesi ema picha hao nema zina ria juwao leo maana hizo nizijo ubadili wajao maudu wasidofanya zini sha ekatu zururi cha didisha shairumbi baadi ya boda zila na hamba ya bonga tuguenda rezalisa shonga omage yu apedi ofanya uso ni mahakama karna udwari ya njie maana karna udwari tendeze wandu rwarareze nkabwa shahamani zo hamba ngekiriyo lewo hukaharuma le shirika haukaharuma le da hufanya wazi ulita shonga kuzambaro woja mndongo washetanda alala iyo jamndongwenda vyarwaria bahiye to saheshe hitwa obonge asuli ya leo heni mndongwenda vyarwaria yesaheshe hitwa na rambuka hakoza chati biasi yeche hitwa haradaju wase kwa sekwa henzahe babu kama tidalao zinongo za utawana da uhamu ukalewe shiriyo gashimenyi wao na malagari parao ukagala ngori fanyi washasa wakati ya hali yo mwana masha ngarja upande hususan ngarona ukaya wakati lono le shirika la mwenje na maji wadada mwarego mabido menji sharu ono madwa maana wafanywa hazarma le shirika la mwenje sha warenge mabido ya gazuali wapareswa na uyabe hapo gendarmerie gendarmerie wa biseni wanama kwa tujue chamfeli walikiwae directeur katujua ya kutujua kaya wanada mwanige bidio wa kumorwa undo wakati ya mkomori akaujuha ya sompareni amekuwa wanada mwanige bidio wa kumradi ngohi wanada mikao wahimi haurotainsi ikaulazima manabu ulihu ndungu ule wambango nyileho udisana hujelejeza hundungu ya mkomori ishaka humlazimu wakati ya onaze njema za hezire ndo unai otuhazi mkomori shaka ulazimushi mjusele usikiso pareni lukanje lazimuo ya niminyilio mwenjeula ya hule hukuma gama ulu na mandele wawu mkomori yaka ulazimu ya mkomori ya minyiliwe telefoni ya toba hupara na izode zanali za hai duza kaulazimu msisa mzani ya fanye mandamano ya ndukati le hali yonga maanzo nirekebishiziwa telefoni hangu ndo urumye hinja lazimu hizo ni za kaulazimu kama na mkomori bekifa yaude mada ya kaulazimu na mkomori ya fanya Paske izo raya ya kaulinda daula. Raya ya ulinda daula ya mlekezi ya unono. La raya ya ulinda daula ya mtowe haruma shomaji. Raya ya ulinda daula ya mlekezi zenzia. Raya ya ulinda daula ya mtini ya mwendi. Raya ya ulinda daula ya mlekezi ya mawasiliano. Paske izo mndu mzima kanoshinda usifanya. Kazi wasuli wakati kazi tukiri. Bahingi lazimu wanadamu ya zidai. Paske wangu riwabe habangu hizo. Bahingi habo ndo bandi liyo. Zanongozi kanga zibadili hao engeye ledu jalama lamu hawanusu la kaurema harumayensi lindi kaurema hasibabu ndo mwanzo kutoka mungu dala engeli lindi kaurema hasibabu pare kutoka mungu dala ijwa kaengeza koso ni mwezi fanya shiha engeli kaurema hasibabu unono lijwa ka abasa yule njeza nzima dumwele fanyiwa shedu kungu tunda dujadire mao haruma pasi na hani dujalao na lare mata la sulipa sile paso habo kujobandile mawte wala salen zalo maana kabaja ka objectif hele duja kabaja ka objectif shaban leonge lazima le dujal tuntu hali do kan objectif ngari da yo mwenje bangari so hizani ngari da yo telefoni bakari to para ngari da yo nzia bangari kozao munziani
izo ngamiba mzima nawe ngamiba mzima nawe dozilai ngamdoka mazima ngogo kapasta Manama Shamsuddin. De hali hiyo Manama mtukufu ngandanuka ya hujibwe masuala ya hatu yonti pia ababa sangaruni kao dakika nzima ukaya kawaida sina daka mengu minena tanu shamanga sina daka mengu minena ndaru sazikubu sijuanjau nike dakika nzima urongo udahete letenge katila wajaunje njeni talazuzi zo haba Manama mtukufu. Manama Shamsuddin halali ngamsugo uboshelea marhaba oliwo ndo tukufu nikao harimo mipango yinu ilirshide ribehe message hatu husuni wa komori jimla na ubeshelea marhaba wa komori kao ngwaswiveo nanu warongo zao na utahasamaha hai kalimali doka silamba kali jajibu ya mtu zararu hauombe ya bahati njema mhuwa daula hama kawaida holiho Mwenyezi Mungu harambia ukana mkejuma ho bema dhamana hanyu dua babo ndo mjule kezi hani habanu emaita ya hani ngani mwombeyo hama kawaida mhuwa daula Mwenyezi Mungu na mnyenjeze umri ya mnike bahati njema na unono raero wandu ikangwa mbirili yao ili ze fikra njema ya zitia nziani za uhuza hakuye ekomori Mwenyezi Mungu ajalie zitimu khairi inshallah taala ngamwombeyo rehma ngamwombeyo mwendo mwema ngamwombeyo tulivu na amani yensi ya komori kwanza ya rabbil alamin na hurejei tena na biye wanama ikao ngari nshiwo harumo Faransa esafara lewe yinu Mwenyezi Mungu ajalie ka ike ngari ele wao ikerielewa ikentsubu tena itiriri ongoza bahari yangu mnduka dopuha mvubwe habwezima bwezima kalikwaza mundu hailiwa nama obonge hata ruka udwa sulusiku wasaya ngamndengo zitosa za salamu mbesheleni marhaba hayo ntipia wanduikao mlungu harumu mpango wunu hata usiku saa tena inshallah taala. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba Manama mtukufu mshami haula ubenufo ubenu usikwale wenu dana ula stay ula ukatira kazi zana huka ya hushindi masuala yaho ya wasili wakati kawaida kao sutimizo mpango batino karengizata dakika abonge ngarushukuriya wajau haila unishie wa kumorizo wakahulindanizo abonge wasitukufu mlilungao Mwananyasi mshami hajikururongo zinji yabo haukaya hakauvumbua masuala menji ya husu ya diaspora ama umpango watu usikwale nuhandani rikahenda nilitanga lahe Mwananyasi journalist ikao hafariki dunia osikwaja na masihaurawe leo ngaendoro emajo ya fanyi osikwaja Mwananyasi Ali Abdu na wajau ribeha umono atanga wahe deputy Said Bako ikao harma shesu wa shamwali harma mahadisi hatu rejei harma le swala lahe RDDC kao wapara wa Faransa wanti pia ikao ngo harma zijanibu zonti pia zahe Faransa ili haurenge raisi wa daula wakati yalindao wajua dungane wa kontinuaniwa dunjani sema hadisi wa hadisi harma laliho ya he maberde fo ya karmensi ya Faransa iliwa dunga yesuiti ya hayo wa shelizo kumoruka ya hewe mrunda fahamu kaya kabatubishi haukaya bafanshi hobishi harma umjo wa he mazamana wa he daula she safara yinu ya lewa yinu kabatubishi enia yaji panga ukaya ngwendo bachinoka ngwendo hete daraja za lazimu ngujojua ezjomunda ukaya kwa namswami wajau harzukuru mbabi le suala la husu wantijua katikao wamji azaliwa harma wamji wajaju la jumajula hambu ikao wafanya maandamano shahale zao kaya yala di maandamano riyatahao haukaya taha wadai ze haki zao haukaya ketubido mwenje udwena mahala hundajine webakisha mahala hundajine upande wa hele suala bili la kaujalita nga mpango watu dazila mali za daula zisaboti wao ni malaho ya he daula ya saboti wao hazukurundo kaya mengoni mwele jumba ikao likauda kanyosu kwa leo inu lili jumba likali liwaha ni almarhum rais mzamani
rais mzamani Ahmed Abdallah Abdurrahman kao lirendwa dakan daka usikwale winu ashelezo kaya wanwana adamu wenji kangwarango nyawenti leso ala yakauja baze umpango watu hakaunika wasia uwakomore ukaya yija wakati ya wakomora ushinda wakena beshelea heze mali wazitumao wazihafadhi haukaya kabati mrujo labonze ya hafadhi zimali zao shahashelezo kaya umjo wa isi haruma nchi ya Faransa ndani delegation ya hae uparo wa Komori ili warengeze do amale zao ili haurenge rais wa daula haba dori kazao kif kabisa umpango watu usikwale wenu na mboshere mwana nyama Mshami Abdu haizo ngamjo dunga umpango watu nuharuma nimchori dunga direct haruma sofa television ngamjori dunga wajao haruma Facebook na nuharuma za habari za Komori haizo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.